Siya juga sepenting fantasi hukuman Islam, fantasi hukuman agama Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sepenting ulama tahu dan tomal kontrol di seluruh dunia para insan dunia. Lagi ke dunia, daerah dunia nanti pula dia ini. Ubah kamu mensalin ke dunia, ubah kamu kabilim. Lagi ke dunia nama kakayaan dan para insan dunia. Ayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala tanzur ila man huwa a'la minkum, walakin anzur ila man huwa asfala minkum." Wang kailangan yan po ito na kapurwan ka sa kapagintaw, kapurwan ka sa libid. Kamay kayo mga niyan na ayat na ubusunod ka sa Panginoon ka na yan po ito at tunay na kapurwan ka sa libid, kapurwan ka sa mustawa, kapurwan ka sa kapagintaw, na di perluan mo na yung mga niyan na kadalawa ka. Agin po ito yung mga niyan na kasi uli na kadaliti. Tidak apa itu. Disuruh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini nama pihak mengatakan ayat paginainian. Lagi kutua kabupaten Salimit, kabupaten Kasa Mustawa, kabupaten Kasa Toledo dan Kabupaten. Amai lagi perwalian dan ini lagi kutua kabupaten Kasa Salimit, Udina Mustawa. Na di perluan untuk apa sesuatu, ada betul mengingatkan, na ada perdaya mananian, ada pusat mananian nama mengorientkan secara pada perintah, mananian na miada kalian buta atau ini sifat akasi budaya kalian si kubipopan tadi dekat, ulang kita manusia itu saking tiada. Mga Muslimah. Apa kamu bersaiman tu? Yang kemudian, nak kau pakai atau ini, nak kau pakai, lagi dia pernah kosa panas itu kosa. Kau pakai lagi kemudian nak kosa panas, wajib kemudian, nak kata tak betul sahaja ke dunia. Ini berkuasa. Ini pemandang. Ini tahu saat ini nanti terjadi pencarian ke dunia. Walaupun dia nama kekayaan, udah para insan, tidak kesakian ke dunia. Bangsa Muslimah aman dan tawan. Si walaupun dia agama Allah, adilul Islam. Ayat kusya kadung naging kay mananian na minintay mo Rasul sallallahu alaihi wasallam kung katatakuyan sa Madinah Munawwarah. Yang terluyan, innama buistu liyutammima makarimal akhlaq, mga watak na tingin ang mabuhaling sa iyong kay Madinah Munawwarah. Ayat tingin ang mana ay ni surah Al-Muqaddan Rabbul Alamin na iyang putua paparagayan ng Rupiah. Dinamiyan ng Rupiah. Sing kuwewa na niyan nakipagpantagdag ng mga ginagawa ng manusia apa pengintau sakit ke Madinah dan Munawwarah. Motor dan ia firman aminita ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuaya mananiya na katatakuin sa Madinah dan Munawwarah. Yan kanila parang yang Rupiah dan yan ang intakilatul mizan pinagawang pagkatimbangan. Pinagkamapulit timbangan, amay kapakatimin ng Allah subhanahu wa ta'ala yung pagkatimbangan niya sa iyong al-Qiyamah.
Ayat kata kata Rabbul Alamin surah Isra, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Al-ayat. Apa yang dia merasakan orang belakang, dan pihak-pihak dan binatang tahu penuh sehingga orang ini na mga gilbagyo at orang ini na mga simpaniyo Allah subhanahu wa ta'ala na may kapiyapiyah niyo na binatang tahu niyo na kaya niyo ang iyong mutawanas apong Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw ba na niya na usap kayo ni Muslim o hindi na Muslim naging gandun at kayo ni na paparatiyan ka sa Allah subhanahu wa ta'ala, paparatiyan ka sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayaw ka na yung kutubos sa pagkakatumpito para mga emosya ikaw ay madalian nagsipupan ka ka para mga emosya untuk berpapak dengan dunia, hanya kita manusia. Sebelum terbuka, ada namanya. Kultur mereka, hanya kita perlu apa-apa sebelum berpapak dengan dunia. Ini yang kita perlu perhatikan. Kita perlu perhatikan. Mereka aktif di seluruh dunia. Yang bersiapa, Allah subhanahu wa ta'ala na ayat terbana ang kaya ko tutunan ng mga tutunan na yun na mga pangalawa ito hindi na mga ito ito po yung tayo na niya yan ay sa ano na matutunan sa mga sahaba na nunod sa mga 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 Iyan ang tawag ng patuloy na luwag ang gusto at atin ng Europa na mayroon kapisayan ng tawag sa luwag. Ang atal ang hindi na tawag sa luwag at ang tawag ang luwag. Iwan ang luwag sa sahaba na sinunakatan ng mga luwag ay ang luwag ang tawag sa luwag. Mayroon ka mga sahaba ayan ang sinunakatan. Itu, jadi kita pada saat itu kita tentang persoalan apa? Ini adalah persoalan yang besar. Jadi kita pada saat ayah yang pasti sama. Berbeda, tapi pada orang yang menunjukkan kebenaran. Tapi para mereka bisa berbicara kau, mereka bisa berbicara dengan muslim, bisa berbicara Islam, bisa berbicara Hindu, bisa berbicara
Sulaiman ini bagaimana sabar. Yang kedua, Sulaiman sabar atau api bulan. Kue mana dia? Dia itu dari bapak kita dunia dan itu Sulaiman ini yang kaya. Separuh kan yang kita bina sebelum sabar apa? Sebelum Subhanahu wa Taala. Bapak yang kedua dia sampean ayah tarifnya dari dunia. Jadi setelah terhad al-fahsya wal munkar wa dhikrullah akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Waktu yang berisi sampean dan pasal-pasal orang tolong. Pasal-pasal yang berisi orang tak diminta. Orang tak percaya. Orang tak percaya. Aturan yang disebutkan oleh orang kaya. Asal yang disebut sifat yang bermakna. Nanti yang terpakai, nanti yang apapun guna, nanti yang orang yang aturan, nanti yang orang yang disebut. Lalu dasar orang yang terpakai, dan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Okey, saya akan ini. Akan ini dijadikan sebagai Allah Subhanahu wa Taala. Akhirnya dan juga sebagai Allah Subhanahu wa Taala yang akan ini. Orang Muslim, orang Muslimah, anjur sepertinya ini sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dan ini bukan ini. Allah Subhanahu wa Taala. Dan gina dia mana dia pakal beri kepada atiuba pakal beri kepada dia mereka Allah sendiri mengatakan sendiri. Dibagaimana saya lagi dia kaya mana dia
na masatawiman ko. Basta hindi ang kapaganda sa iyo. Ang hindi po ba na-control sa iyo? Kaya mga kapaganda sa iyo, wala sa matasal. Kung wala madakiyan ka, o may sumusok sa mga iwata. Ini ay mananiyan na talim hindi ang Arabiya. Yang kanala ini ang kapagadan, huwag ang pumunta na gusto ay mananiyan na anto ini ni kasabutan ko sa alaw. Ang katulong Allah subhanahu wa ta'ala, katulong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na yung mananiyan na pinakintutan na mga walang mo at sini mga sulanding, tadi mga susuli sa iyan ng mga nawasa seminar of Islam. Yung kaya po manahariakan kawan na miyati hindi po manahihinawa yung isang po sa Dr. Mahi po pila na mga susunod na hinihinawa na tamaniman po na sobrang manahariakan na seminar niya sa ibigay na miyara ay punta na kong yung Soviet na miyara ay manahariakan na miyara na pamagusto yung oras kung alam sa oras. Sila kayo pumana di ka rin. Ito pumana pagalian na ako. Pagali sultan na ginawa. Na. Ay bago! Ay tulusang na kayo pumana dunia sana. Wala ang tulusang kayo ngayon yung mas nakain na bisa oras na rin ito. As kapag ito na wala na mas yung ang kapapatay ko kung kita na ko alam Mansawi, yung dalawa, ay wala din na pero pa ko rin yung masyo. Ulo ito na super kornit ka buwan, mga nabiwas ka sa ulit pagkakilis ka mga doon. Tigil na ako yan. Pag-imitan na sa ka. Tigil na mo din ako wala yan, kung may kami ang gabi. Tigil na pamamat ka na nakaranawi nila, kung hindi yan. Kaya man na yan na napagandaan kayo yung pagkakilis ng tabiwas sa pamilya mo. Nakulot ako sa masyo. Dito nakapapatay. Na ay maramihan na sa aming madililan nagbuha na pangalan sa kataw. Ayun na po mga siya Al-Qali, Alikan. Kumana yung piyahon siya Alikan. Ay maramihan na isa mo na mga pinagatiya. Apakat yung jalilan na kompetisyon. Kita maperusahakan na perfect na umur sama na maperusahakan na Nasdatul Tahkim di Tilawatul Quran. Miya kapat ako mga green sa mga na Manila sa National Constitution. Ewan ko na yung orta ko ng masyon na anto na ini na niya kalalagi mo ito kung nakalimudilan. Kung na yung pagkakamala. At nakitad mo na ako sa oras ng talaga yung mga oras. Yung tayo na. Nakotawin ko na ako. Alas puso. Nakipakabasa na rin na ako hindi na po na susi. Kaya sa ako. Hindi na mapasang ka na hindi. Ngayon wala ko. Na. Yan kaya po man naman sa taglimang ko. Nabasa ini ayaw na niya. Nakapakinan sa ilo mo. Pangalan sa ilmo, aging niya pamanakuan, ato hindi na, hindi mo ito sa bakit pa man na araw ko sa na isa kakalima, hindi na, talong kakalima. Namiya kalalan mo ito pamanay mo, may sukat ka. Yung pa na niya, na umana kasasumo, sa kaya pamanay niyakuan, kalilimod, ayaw mo tulata, na yung mana niyan na Bapiyang mananiyan na isa buka kalima, akatanong na nakaon. Na mananiyan na di mo di magro. Na, sino sa ulan na makapatay ay mananiyan na sumagid. Niya kapiyapid na kuta mo man, niya sa kasi po manay mo. Sobra kasi mananiyan na di magandad sa mga madrasa na yan. Ay, tingnan mo sa mo. Ay mo ito yun kaya pumanakuan Hello.
mga Muslima, berdasarkan sa Majelis Al-Wafiah, wala yan na hindi ko pang-pinarito kaging kay Majelis Ilm din Ta'limin al-Arabiya wa Diniya. Ama na yan na isa po kaulan si kapakautong masaya na tungkol kauto adis suparahis sa dunia. Upang kapag-impan sa iyong kayamanan niyan, na pangilayin ka mga kakayaan ng mga parahisan. Ang pangilayin ka mga building na makaanda na, ay minus na dugan nila. Na ubakaon mabimban, katemporaryanan, ubakaon mabimban sa kayamanan niyan, absigan, ang mga service, interkulir, yang pia servis, yang ada urus saya mana ni yang iligan, yang bisu tu yang putra pemana Isa, bukan buat sa kakayaan, si engineer, umatro, isa na yang mana ni yang magpaykuso, kauman Ramadan, na yang mana ni yang magpay sa sadakawanyig, kauman Ramadan, na magpay sa sakatan mal. Lagi po ito mga nabasata mo, engineer, si Sheikh Umar Nur. Ay, apa na niya, nasa Madam Sheikh Nabi sa Tugaya. Bukas sa bala yan, nasa sa Marami. Nga. Ay, moto, naging kaya po mga nakuha. Ato rin na, para hiya sa dunia, na mataganan sagad. Mata na naman niya na temporary. Wakon mabiblan, wakon mabilib. Yung naman nakatulong masunod na. Wala tanظر ila man huwa a'la minkum, walakin unظر ila man huwa asfala minkum. Magkailayin kapuman na kapuman ka sa limit. Ay pag inainit ka, naging puto kapuman ka sa mustawa. Kamubuhan na ka sa kapagintaw na gunting Panginoon ng ating Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayaw mo na niyan. Nawayayin ka na rin puntuan tunay ni na kapuan ka sa limin na di panduan mo na kadalaman ka agyan punto kapakaliit, nakapakasin, nakapakalinti. Katakuntuan mo na niyan nakapakating. Itang mo niya. Wayayin ka na rin puntuan mo na niyan na kapuan ka sa mustawa na dipunduan na masrurun na anti, masrurun na anta. Ay mana niya kumawin anti, masrurun anti. Ay mana niya na mapipid na ginawag ka. Sagyan ko to anto na ina. Kailan ka sagyan ko to anto na ina, kabukan ka sa kapugintaw. Kading ka matiro. Pagkapiki ng ginawag ka, ginawa ko na ano siya kabukan ka sa kapugintaw. Pinaginoga. Moto, nagina na yung pamana kukuha ng limanto, asya patakin. Nagina na yung pamana wasak limanto. Kenapa kung pakabilim sa kaya pamana nakikita sa milyon? At tabi yung kurang. Namiya sukat sa imana niyan na ala kasabil haram. Ay mana niya na may sukat yan sa ato ni Ninigan. Kenapa kung pakabilim? At tumusway man na niya na kababaliyak na miskin, ay magpasukat ako sa luwan ibarat. Nagpakasukat ako sa mga talugatos, sa inalugatos, na basta din tutukoy man na niya na pamilyata ang karayin ko. Mga Muslim, kadidiluman sa parating. Ayaw pa po sa ito, ano naging kaya po man na paparangayan. Kaya namin sa tingin na kaya at ano po na ayang musubatan. Yung mga katulong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabatun yudillukumullah fi dillihi, la dilla illa dilluhu. Awalan, imamun adil. At thaniyan, sabun syabun nasa fi ibadatillah wahda. ورجل
والجموع ولكم في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما ينفق يمينه ورجل ذكر الله حاليا ففاضت عينه أو كما قال محمد عليه الصلاة والسلام. Ayat ini bersumber untuk kepentingan akan bagaimana yang pembahasan yang lebih. Itu karena Siti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apakah sirun sirwayan sisa yawmal qiyamah amai kapakatin begini lagi yang ada yawmal qiyamah amai kapungkum subhanahu wa ta'ala alamin kalau diniwayo na ebu pakasiro lagi yang kayak pintu kakasih mga paktao mga manusia kalau diniwayo paganayrun ang pakasiro yung mutaluman na ayaw kautanir kami ang bisa kita na wahdatun tira naman na wahdatun tira na isa bukamintir na kautanir ka mutaluman at titingin na kinamalanti anuman ang kautan ka kapira katus kami niyas na yung nautapuman na isa kamintir at di magugusan lawas yan di matutukan lawas yan na ayaw pa kasi lumang nagyang kunto pa man na pituwag klase pagkadayron na imamun adil basta man yung mga dato na dun sa mga bay kinabihan yung mga dato mga Muslim so ating yan suwemanan yan imam na kuda sa ikwagama uluan sa ikwagama mauntun maginuntun anto nono ni pamana uluang kuagama maginuntun pakai suku ayah sumbagian lagian kanan ayawanan yan na anto na ini na pagayero na mapapaloy ang pagkulutan ng mga masajid di magima waktu na di magima langsung wadinian biladian miranak sa biladian na may ka masipati na nagyang muta po na nakapaglutulan si Kwagama nasira number 1 ang pakasiro sa iyang mutasyon sino Allah subhanahu wa ta'ala si sayo sa pagkatira kawatan kamanuan na tanong iniwaya ka na binipala di palatana asisinde lang kita bakatin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ay bauto na uluan si kwemanayan na mga madrasaan ulang mga madrasa ipaginadan sa ilmu kailangan masubat yan ang iyong punta kapag inuntulan ang iyong punta makuha niya ulang mga madrasaan masubat yan ay kita kasi naman sa tarima to hintan po mga test na madamang mga atake Sangin po man ang mga rosary at mga pangrewi mga ay gina yun yung mga ulaman na di mga klase ba na yan di mga klase ba ka yun naman ako ka na di sunod-sunod na may di ka klase ay po pa kasunod sa klase ulama rabbanin hindi pa kasunod ama na rabbanin na ewo din ang manggulaw na yan punta ka pagkabay ang Allah subhanahu wa ta'ala panananggilan yan suwemanan yan na haram ayaw po din ang manggulaw na suhalat na ginaliw ng mga rabbaniin ang pakasugan ng Allah subhanahu wa ta'ala so patumalasi palayat na manan yan na kasiksa tagin to suwemanan yan na ulama ulumutalid للتحليل والحرام piyakasampurin suharan ako suharam sa ginawa
wanian kasempurian undad asara mana ni nak keguan yang nak takamapianian yang mana ni nak lebih haram nah apa lagi ulama dan ini surga mana ilmu ulama mengabu yang mana ni nak kuri keguan apa mana katibu pemabulot keguan apa mana tiada turun nak buku makanya surga miara saya lausia kay mo to sumusulam marapanin edit na wanya ni mana niya nakasiksa na isabu amyan sa kito mga Muslim ayaw na niyan na makawawasimang ko na yan kaya kapag inutulan along tanong ni pagapas ayaw ka tirurang ulalamin kaya adilu wa akrabu littaqwa ayatan mga urip na kan Panginoon tulang kano sikong kimpapantang niyo mulagi diyo manusia kimpapantang niyo sikong Allah subhanahu wa ta'ala na Panginoon tulangan kagira imakalalabi aparatiya na gina ni makalalabi ang payamanan niya na pananggila kaimanan niya na dinga niya pag-Islam lagi nga nakapag-Panginoon tulang ang may kasredi ng muslima at tabi burkan na kung siya na cara dia di makapuro, di ka makapangwasa, di ka makapanambayan, di ka makapapisa sa deka, na maadaw na yung punta pa man na atil, yung tao Panginoon rasi mo na ante, miyapin, di makapas, kaya miya doon sa Panginoon Panginoon tulang at tigurang pula namin. Yan na ni makalalabi. O kapanangin ako panantan ng pula namin. Yan ka na Panginoon tulang. Hindi kita nga, kataon na kaman na yan. Kaya katiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuwazabu. Ay mana niya na papa itu mga ginawa nga katawan nga sumiyang nilmag ka kumiyang na masa katawan nga sumiyang nilmag ka mabiya simbak Allah katawan nga sumiyang nilmag ka marata na papa itu mga ginawa ka mamasaluhan nakitong nga sumiyang nilmag ka mabiya simbak Allah kamilang nga sumiyang nilmag ka marata mula lang sa mana niya na kaulong kadam katiro marata, katiro kapamukam, katiro ay mana nila kapamagakan, kaulong gibawan na mima, katiro kapamangenta, hindi nakasuya, nakasuman-suman, nakatawa na. Kasama natin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ka din pinagina. Biya ka dagdagan, ang tunay ni na mag-Islam, ang papasakin ka pa ng bayan, kapawasa. Nama ada musuh mana dia nak Panginoon tulang. Dia ada na dito makapas. Hindi po na pasal tayo po na dito ni kapagito sa genggen. Mga Muslim. Magitong tulang tamo. Suway mana dia nak kipapantag na ka, pamilya ka. Dero lupa ka. Lopasa ka, pagaling ka, pumanayin ka, inawain ka. Nasibatan kau usarang kau nagyan ka na ay mana niya na adana kapag-inutulan nagyan na rin kapag-apas ka kuya mana niya na kabubalin ka Muslim kabubalin ka Muslima at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedua ang pagkasir mo sa giyang putasir mo Allah subhanahu wa ta'ala kaya sumata na yung mga nagkalimit kedua kang klase na sabun na siya fi ibadatillahi wahda. Yan po kamulaan lagi nung sumama ang takabain ang miya kasambut miya kakawalaga mag-Islam miya kakawalaga yung mananiya na mag-Islam miya kakawalaga manambayan dapat kawaligin ang isumaya ka na ng iyong wasanin na ikaduna ang pagkasirong
Lagi kita seru-seru Allah. Ay pagkawatan sa alman na wihdatul dira isa sa kuya man niya na mitir. Kau tanya ka. Lagi nang situasi itu. Kuya man niya kami haji pun ada kamaligi. Nakaya na tayo manusian tingin namin kami. Pangulo ka ko niyo ang haji ganito. Lagi po niya dito sa kuya mo. Nagpatang pasunga kami haji. Aku tu bagaimana dia kerja yang berbeza. Aku tu bagaimana dia nak berbagi. Nah, kata berbalas lepas umum. Walaupun al-buhur walaupun masjid. Bagaimana dia? Sangat tahu nama. Ini sangat tahu baik. Bersama semua orang baik. Bagaimana dia? Yang putar persulian, yang putar pemikirannya, kami komunisiunan, orang masa di Belanda, kopi itu kemas mampu dan sudah wastin ada pergaulan yang terpanggi, yang ikat tuanan, ayam wangalian, dan pengasiu sakit untuk ampun yang seluruh Allah, sebagai Allah seluruh. Ingat tuan, kita itu semua ada tuh antara orang. Ada apa guys? Ini ada alim. Ini opini orang tua. Kalau orang lain, jadi itu pakai musim yang pasti, pakai seluruh. Jika ada semua masalah ada orang lain yang ada. Masalah akan orang lain. Apa susah masalah itu orang Syarif? Ada sesuatu yang ada sesuatu. Mana sesuatu? Yang ini kali itu dah berpakai. Jadi itu lain dari orang orang. Ayam mana dia? Jadi berpakai dari sesuatu. Jadi orang orang. Lalu yang berpakai sesuatu ayam mana dia berpakai orang. Ingat. Eka perkara sih. ورجل تأته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. بعد وقت يوم suatu yang sesuai mana dia nama udi dan betul. Mana dia ingin kita lagi untuk lagi manusia. Ingin ingin yang lagi untuk mana. Kalau misalnya apa begitu nah ini sudah begitu orang masyarakat orang Muslim ini sudah begitu masyarakat orang Muslimah dan tidak diusir pengayu seperti ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada orang yang tahu ini adalah sebenarnya apa yang bisa dilakukan oleh pengayu Allah Subhanahu wa taala. Kata dari orang yang penghasil saja orang yang yang kedua, apakah penghasilan yang kedua warajulun tasaddaqa warajulun tasaddaqa bisadaqatin akthar. Ayat dia yang sangat tahulah ini sangat tahulah ini tasaddaqa ini sama dia tasaddaqa wajib atau tasaddaqa sunnah ini apa dia? Siapa dia bersedekah dan bagus? Kalau dia memberi pemberian, berapa itu? Minggu yang besar itu sama sedikit. Tidak minggu yang besar itu besar. Ayat itu berturun, dan itu berturun. Dan seluruh semua dia.
Esa saparian yang mengadakan yang berikut taat, berikut Allah, esa saparian, saparian itu Rasulullah SAW. Nah, pada penayaan apa hasilnya? Dan yang berkualitas dan Muslim ada untuk Muslim baik. Ini yang Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dimaksud menyerpa, apa yang dimaksud memasak, kemudian yang dimaksud dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini yang kedua saja untuk ayat-ayat. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, wa atubu ilaihi. Jadi kemudian, jadi kita apa yang disebut Allah, demikian Allah yang dibalas. Ayat dengan Astagfirullahaladzim, wa atubu ilaihi. Terus, aku tegaskan kepada bertanya, Papadat ilmu, mana dia yang tegaskan? Tegaskan saya bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak. Allah, yang mana dia yang bermusyawarah dan dia ini yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa masalah mana dia? Kasih semuanya, kisah semuanya, gaya dia. Tidak. Allah. Pembulan terhadap seputar, kemudian ada di pasar, meskipun terhadap pembulan seputar. Iman di sana ada yang berusaha dan sangat itu apa namanya kita objeknya. Itu sebenarnya objeknya. Yang ada dia berarti terusah Quran. Anda pasal ini kesimpulan dan itu yang asal saya buat dia dan dalam kejahatannya. Yang begini lagi mutawait, muta ada wasa ini yang itu. Basta begini untuk manusia, biar tak ada tahu tentang kejahatannya. Basta begini mutawait. Kata yang sudah itu, akan begini yang berbohong itu. Aku bisa mengusulkan lagi. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم راءون ويمنعون الماعون. Kita begini. Yang utama demikian, dari menunjukkan hati Allah Subhanahu Wa Taala yang begini lagi yang mutawaiz. Kemudian mana dia? Yang kalau tahu saya. Lagi ada wain lah saya akan menetap siapa lagi yang utama yang begini lagi kita terima bayar sebab bayar dia lagi ada mesin bayar lagi untuk Muslim lagi ada mesin bayar lagi untuk mana dia lagi ada bayar Muslimah dan mana dia labu pelan labu tergelak kayak mana dia labu pelan perlu berapa saja yang sangat itu sama dapat kata sampai untuk berapa saja yang diperlukan untuk sekarang belum. Nah, mana dia apa yang kali itu tumanin? Dan bagaimana dalam tasawuf dan gairah qabul itu Allah Subhanahu. Diterima Allah agar untuk tasawufnya. Ini yang terimaan. Dia kasih yang ada. Wairul pahala hati kesuruh dan kemudian yang hopeless. Wairul pahala. Kenapa yang paling hopeless? Ini pun, kaya sabab sa iyo ito ang panahon ko. Mga salam, na dinili ko ang pasunod mga tasbih. Diyan na tasbihyan. Kami ang panawin, mga akumat na mastin. Kami ang panawin na niyo. Kaya pa na nina, putil mo na yung tagal magkiyan. Putil mo na yung tatindahan yan. Kaya gusto mo niya ng tinagyan. Biar pembiayaan soal na niyan. Nah, Kostumirian hadis sepuluh-puluh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita. Nah, kedua, apa dia nak apa kata rakyat? Lagian untuk apa dia nak dia di kaum Islam, nak apa kita ini? Apa kita dengan kaum Muslimin? Umirau, adi mufti dekat sama
Suway mananira usadika sa mga wasagin. Binat, kata suway mananira 5 minuto na napakanawa ng kami. Ano sa ka? Kami ang kasadika mo sa mananira 5 minuto. Nga, yun din nakapakinili. Nakapakinili. Lagi mo na po nakapakinili sa akin. Pagsimili ko, mas po mo talaga nakapakinili. Simuli na po! Ada nakakabigis kita na nakapakinili mo sa mga asabi. Hindi niya karabog. Maka niyo natabi ako noon. Namiyaman ko sa harap ko. Namiyaman sa sawalan ko. Liyastari al-aqab sayakuna lajihan. Ewan na niya namiyaman sa mga namumiro na pwede niya kapwa mo namiyaman sa mga papirosan niya. Ewan na niya namiyaman ko sa pinakaminyon. Jadi niya kataw na niya sa papirosan niya namumiro. Ewan na niya na niya kalalaw tayo na niya nakasumpaw. Niya kalalaw tayo na naruta. Na di na namiyam. Kasama niya na di na namiyam. Ewan na niya na nagtalipaw na namiyam. Katong magnasi ang kapakadalang kaya. Ito Muslim. Katong magnasi na pusil pa rin yan. Kung pagpagay sa sadaka sunnah, pagpagay sa sadaka wajib, na pusil pa rin yan. Hai, mga pisa mo na ato rin na sadaka wajib. Kakilbatan lagi nga na nabuhay tatang mo kami niyo na. Kakilbatan na. Ewan na rin na sumili na rin mo po na kaya yan. Ato pisa sadaka. Sa paranyan, nakita nito mo na ikatong makdasi. Away ka kapantang na nakapatay. Adi ba kapanulot mo masuk na kutang na soha. Miyatang na niya mananyan na bugin na niya butay mananyan na waid. Waid. Asip mo ay mananyan na natang-siko na nakadihan na. Waliyadu billah. Mga Muslim na. Ayaw mananyan na mananapit naman si Juan Tulini na ditang pagkakama, ditang pagkakisna. Yan lagi ang informasi ito papalagay ng ibang-ibang. Kaya nagsisimula. Ayaw mananyan. Yan mo po ayaw mananyan na papalagay ng magpiya na mapatulog yan kanan. At Tulini nakapiping na kumalanong saka na ginulog ka. Piyang-piyan na ka, sulit ko panta na nakakumalanong saka. Yan na, di ba na magiging na? Ang manusia, ang piyang-piyan na suway mananiyan, ng parangay karumpia, ang pipapagkat nga tinaka, abisyan ka. Inyong kami sa dunia kay mananiyan, ang isa sa mga ng tao. Nasagin kay mananiyan ko basta, kaya mananiyan at kanyang mukano, na madakaladad, ay mananiyan ang mananiyan ng kumahuksa. Madakaladad at pinatulian sa mananiyan ng magsya, sagin kay masayon ko. Saka, nagagulusupat ko na ginawa ko, na isang bay mananiyan, na ayaw natin ako mamunta, ay dipintari ako na. Na sumigan ko kamuhin, umiyak na kumulakan. Pero biya si mga kamuhin, ay mananiyan, na pinagkonseptan ko. Nagiging yung mananiyan na mananiyan na mananiyan. Lamo natin ko sa mananiyan na wala, na sumigan ko na mga kamuhin. Ano na dito yung mananiyan na kumulakan. Ay mananiyan, na sumigan ko na umay, nandiyan na kumulakan. Kaya mananiyan, nagkapakapasahan ng kamulan ay kumulakan. Nagkapay karos, kaya po hindi taros na dyan ng mga Arabik, magbasa, na kakatawan ng tala ay mananiyan na siya kapasadong sa mga kanina mutawasir, siya kapasadong sa kalawin, sa iba lang sa nakakakakakakak, isa sa mga naging ng mga wala, na nakapagikuran, sa tiyatunan na nakapagkagun, ay mananiyan na kaya pinaniyan ko sa kanya, na kanya siya huwag na sa Kristiyanyo. Ay mananiyan na pinapagkakulong mo kaya ang mga wala sa hindi ko mananiyan. Asway mananiyan na apapatiyan ng mga mananiyan ng mga kosta na armawas ng mga sa mga para sa mga ito yung mga sa mga abay kasi na bibigyan ng mga mananiyan na nausa ka, hinaan ka, at siyawa ka. Kung ang mga hinaan ka, pero ka, ada sa kato,
binaka, ginantay ka to, tingin na umuti, o tingin binaka. Ang tatingin ni mapat, tingin na, abuka, o tingin bumaka, tingin mapat. Ay, mana niya, dapat nakakalasi, awanas. Terlalu binaka. Sasabunin ko na niya, maka, iman ko na may kata-katakan at yung kaya mapagdabaran ng daan. Ang mga kanumpayan, tas pagkatuan niya sa binaya, mawalipas sa mga binaya. Malipas natin sa mga binaya. Malipas pa ba yung pinaya? Yung pinaya na kaya, hindi na pinaya na pinaya. Hindi na yung pinaya na. Ako saya, nagpiyong-piyong kas pa ba yan, nagpapangayang kawarpiya, nagpipapagpapag ng kawarpiya niya ni Naka, agus pa ba na yan o wala. Nga, patapatay pa lang yan, talagay na sa mapya, nagyang bukay mo na yan, kung mga pagaling ka, bagay mo na yan, mga pagaling ka, banga, ang pagiging mo na ginawa ka. Napipiya sila sa parangan, kaya ating Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na wakalikin nasa bimulukin hasan ay mananiyan ang parangay kasulagin ka waras niya parangay kasulagin ka waras niya papaparangayan o terus paparangayan o niya gina ni katulong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na watawin muslim wal masara wal yahud ay mananiyan na din ng binyan mga muslim o gusto mga yahudi ng mga nasrani ay mananiyan ang parangay nasa paparangayan o niya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapaya ko nasrani mga umaga na wala niya na sila sa kawakan. Ang ito po na kawakan na nasrani ay wala nasrani na ito po na susupak niya sa mga na kasi nangawag sinuliyan talagawa ko niya yung susuwatan naging niya mga nasara at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mga muslim at kadadalman sa paratir gina niya mananiyan, namusawi na kang kami. Agin ka nalang pamparangaya na matabos. Gina niya mananiyan, nagpakilatul minsan, pinakamapun na timbangan. Sikway mananiyan, na amay kapuhukong supat ng tanwa Rabbul Alamin, kaya pinakamapun na timbangan, agin ka nalang mananiyan, na husnul kulub, may nanglas, gina nilang parangay mapia, sikway mananiyan na laging pinahulog siya. Nagyan na naman niya. Ano na yung pinakalaman na timbangan? Amay kapulong sukat ng tanong ang bulan mga Muslim. Yung bulan ng tanuanan, aging ka na naman na niyan. Nakatulong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awit mo na lang kanan. Na ayaw ka naman na niyan. Nakiumpiyan na ka, naging ginawa ka. Gina ginawang kagiyong ka. Kenapa suai mananiyan na Rasulullah? Kenapa subhanahu wa ta'ala? Kasukat ng tanwa Rabbul Alamin,